S'agissant de l'énergie, notre croissance économique durable exige un accès fiable. Ntuzamubona na rimwe afite umusatsi niyo kaba gake n'ubwanwa bikaba uko nguko. Uburebure buringaniye kuko ari hagati ya metero 1 na santimetero 78 kugeza kuri metero 1 na santimetero 83. Uzakunda kumubona yambaye agakostime kamubyiga k'ubururu cyangwa umukara. Ntuzamubona atambaye rinete z'impande enye zigaragara nk'aho ari no kuri we, nyamara ubusanzwe zambaye n'undi utari we zahunguka, kuko uyu mugabo abyibushye kuri buri nyama yose igize umubiri we kugeza no mu maso, ku buryo unabirebye nabi wagira ngo ahora arakaye. Ariko navuze ibi ngibi ntabwo waba ugiye kure y'ukuri, kuko bizakuvuna cyangwa se binakuvunira ubusa. Icyo nzi nuko bizakugora kubona amenyo y'uyu mugabo. Ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa muri 2019, bwana Felix Antoine Tshesekedi Menya, umugabo wakunze kumvikana kenshi arahira kirenga ko agomba gukuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda bubi na bwiza. Ni umugabo utavuga rumwe na Perezida Paul Kagame uyobora u Rwanda guhera igihe yafatiye ubutegetsi, ndetse guhera icyo gihe ni nabwo hongeye gusubukurwa imirwano ya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bike mu byo ugomba kumumenyaho nuko atinya Perezida Paul Kagame byo gupfa ku kigero utabyumva, kuko ajya nasiba inama bya hato na hato aba yateganyijwe kwitabira, ariko ngo kuko Kagame yirimo nahasusunutse amazuru. Ibaze ko yanasibye inama iherutse kuba y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, kandi n'ubundi yarigamije kwiga ku kibazo cy'intambara iri kubera mu gihugu cye. Yararahiye arirenga avuga ko atahura na Perezida Paul Kagame amaso ku maso, kireka ngo nyuma y'ubu buzima wenda bahuriye nko mu ijuru. Nyamara mu minsi yashize aba perezida bombi bahuriye Doha muri Qatar, bahujwe na Emir wa Qatar. Bicara barebana baganira ku kibazo cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara yari yaravuze ko ibitakunda kireka ngo bahuriye mu ijuru. Ubwo rero nizere ko amaze kumenya neza ko uyu mugabo atarindi jambo rye nk'uko abandi bagabo tubikora, ahubwo we asa nk'ugendera kuri rya jambo ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Ngo mwaka wa muri 2023 ubwo arimo yiyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo manda ye ya kabiri, yahagaze imbere y'abanyekongo arabasezeranya ko M23 niyibeshye karasi sasu na rimwe ku butaka bwa Goma azahita atangisa intambara byeruye ku Rwanda, agakoresha ibibunda rutura karasa mu mujyi wa Kigali, umujyi akawugira umuyonga. None uyu munsi hashize igihe kinini M23 yararashinga buze zari Goma zigahunga kibuno mamaguru, yarafashe imijyi ikomeye yose iri mu burasirazuba bwa Kongo nka Goma na Bukavu ndetse n'indi, kandi niyigeze agerageza kurasa Kigali cyangwa ngo ingabo ze ziyahure ku butaka bw'u Rwanda. Reka da, yamaze kumenya neza yuko ibyo bitamukundira kandi uko yabihuriramo n'imbwa y'inyirukansi. Maze rero ahita afata umwanzuro wo kwirukanka ku bihugu by'abazungu ngo bikaze mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'imiryango mpuzamahanga yose arayizenguruka, asabira ibihano u Rwanda ngo barukupira amazi n'umuriro burundu, abanyarwanda n'u Rwanda babura amerekezo. Ni umugabo w'indyarya kuko n'inshuti ze za hafi nka Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi abizi neza kuturusha, kuko bigeze no kugirana deal yo kumuha abasirikare be ngo bafatanye n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana na M23. Maze ngo Felix Antoine Tshesekedi yanga kumwishyura kuko n'ubundi ngo zagezeyo zigatsindwa bikomeye na M23, bisa nkaho n'ubundi ntacyo zaje gukora. Mu nkuru dukesha ibinyamakuru by'i Burundi ivuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anaherutse kugira uruzinduko rw'ibanga Kinshasa agiye kwishyuza inote ze z'abasirikare be bari ku rugamba. Gusa ntihazwi neza nimba icyamujyanye yaragicyuye, kuko ibya Perezida Felix Antoine Tshesekedi byo biratangaje cyane. Muri iki kiganiro ndakubwira byinshi utaruzi ku buzima n'umutekano by'umugabo wakunze kumvikana kenshi yigamba ko azatera u Rwanda ngo agakuraho ubutegetsi buriho, akanabisubiramo inshuro nyinshi ko azabikora kandi ngo anabifitiye ubushobozi, akaba ari nawe ntandaro y'ibihano byose ukunze kumva bifatirwa igihugu cy'u Rwanda. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere urisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Bibarwa ko abarenga 1/2 cy'abatuye muri iyi si baba babana n'uburwayi runaka. Ni ukuvuga ko umuntu umwe mu bantu babiri abarwaye indwara runaka abana nayo imunga ubuzima bwe gahoro gahoro. Abenshi binarangira izo zishyize iherezo ku buzima bwabo, ndetse ahangaha unasanga umubare munini wabo ari ababa barihebye bazunga indwara barwaye nisivurwa ngo zikire burundu, ndetse bamwe muri bo baba baranazengurutse amavuriro atandukanye bivuza ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ni impamo, ndetse birashoboka cyane ko nawe uri umwe muri bo ukaba nawe urwaye indwara runaka yazahaje byo kurembya ubuzima bwawe.
mufitiye inkuru nziza uyu munsi yahari igisubizo cyuzuye cy'ibi byose. IKigo KUNDUBUZIMA Health ni igisubizo ku ndwara yakubanyeho krande, kuko habashyira iherezo bakanavura burundu indwara nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, bakanavura indwara z'umutima n'iz'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso na hepatite B na C n'izindi ndwara nka amibe, indwara z'amenyo n'iz'uruhu, wongeyeho n'indwara zose z'ubuhumekero n'izindi zose zitavuzwa haruguru ziganje mu batuye isi. Amahitamo meza ku ndwara yakuzahaje ni IKigo KUNDUBUZIMA Health, kuko ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Witinda n'indwara imunga ubuzima bwawe urebera, tugana aka kanya tugufashe kuyikiza mu kanya nk'ako guhumbya. Mwadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali muri downtown mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango nimero A50, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Uzaharangwa n'icyapa cyacu KUNDUBUZIMA Health. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0788568682 cyangwa se mukadusura kuri website yacu ariyo wa3.kundubuzima.rw. Mu Kigo KUNDUBUZIMA Health, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Bwana Felix Antoine Tshesekedi Chilombo afite imyaka 32 kuko yavutse mu 1963. Ni perezida wa gatanu uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yahabwa ubwigenge, kuko yabuhawe mu 1960. Kugeza ubu niwe mu perezida wafashe ubutegetsi muri iki gihugu mu buryo bunyuze mu mucyo bitandukanye n'abamubanjirije, kuko yafashe ubutegetsi nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Gushyingo mu mwaka wo muri 2018. Nibwo rero Felix Antoine Tshesekedi yatangiye kuyobora manda ye ya mbere. Ayobora igihugu kiri ku buso bw'ibirometero kare 2,340,000, kikaba icya kabiri mu bunini muri Afurika nyuma ya Algeria, kikaza ku mwanya wa 11 mu bihugu binini ku isi hose. Mubyumve neza ko gikubye u Rwanda inshuro 89, kigahana imbibi n'ibihugu 9. Iki gihugu kandi kikaba kinabarizwamo n'ishyamba rinini ry'imvura ry'inzitane nk'uko abenshi bakunda kuryita kurenza ndi muri Afurika, rikaba irya kabiri mu bunini ku isi hose nyuma y'ishyamba rya Amazon riherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Felix Tshesekedi ni perezida w'abaturage barenga miliyoni 100, bimugira umwe mu baperezida 15 bayobora abaturage benshi mu isi. Ariko abayoborwa be babayeho mu buzima butazi umutekano usesuye ukusa, kuko muri iki gihugu habarizwa imitwe irwanisha intwari irenga 200 yiganjemo abarwanya ubutegetsi buriho. Birumvikana abaturage ba Kongo abenshi birirwa munsi y'urusaku rw'ibiturika rw'ibibunda binini, dore ko iki gihugu gihora mu ntambara zidashira guhera mu myaka yo hagati yo mu 1990, ubwo iki gihugu cyari mu biganza bya Mobutu Sese Seko. Kugeza ubwo uyu munsi intambara imaze guhitana abarenga miliyoni 6, ikaba intambara atwaye ubuzima bw'abantu benshi mu isi hose kuva intambara kabiri y'isi yaba mu 1945. Intambara yo muri Kongo kandi imaze guhitana ubuzima bw'abana bari munsi y'imyaka 5 barenga miliyoni 2 bose. Ariko ibi ntabwo bivuze ko bose barasuye ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa kino gihugu, ahubwo bivuze ko bapfuye ku bw'ingaruka zatewe n'iyi ntambara. Muri iki gihugu kandi niho hantu hambere usanga ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, iyimuka rya hato na hato riterwa n'intambara, ubukene ndetse n'indwara z'ibyorezo nka Ebola. Wongeyeho nuko ruswa ivugiriza mu butegetsi bwa Kongo buhagarariwe na perezida Felix Antoine Tshesekedi, dore ko nawe ajya agira gutya agacisha akaboko inyuma ku banyamerika ndetse n'abanyaburayi, akarishisha ibuye ry'agaciro akicarana nabo bagasangira umuvinyo, ariko bamuhitishamo ngo igihano abona gikwiye u Rwanda, kuko ari umukuru w'igihugu kibitse ibirombe byinshi bicukurwamo amabuye y'agaciro ahenze cyane kurenza ahandi hose mu isi, bituma avuga ijwi rye rikumvikana neza imahanga. Ese wari uzi ko perezida Felix Antoine Tshesekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari umwe mu baperezida barindwa mubi, barindwa umutekano urenze uhagije kurenza abandi baperezida ku mugabane wa Afurika? Ndetse n'ibintu byigaragaje cyane mu minsi yashize ubwo hageragezwaga kumuhirika ku butegetsi, ariko byose bikaburizwamo. Ni ukubera no mutekano. Ubuzima bwe nka perezida arindirwa umutekano mu buryo bwuzuye muri buri gikorwa cyose akora cyangwa buri rugendo, yaba ku butaka cyangwa mu kirere. Nta n'umubu wamwegera bitari muri gahunda, kuko arindwa bikomeye n'itsinda ry'abasirikare ba Special Force bakurwa mu basirikare ba mbere bashoboye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amashami adasanzwe ya polisi. Hagatoranywamo abafite ubuhanga budasanzwe buruta ubw'abandi mu mirwanire, yaba kurwanisha amaboko yabo bwite cyangwa kurwanisha intwaro. Ni Republican Guard.
itsinda ry'abashinzwe umutekano we rigizwe n'abarenga ibihumbi 10 ariko batarenze ibihumbi 15. Abo bwabo baruta abasirikare b'ibihugu byinshi mu isi, cyane cyane byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika n'ibirwa biri mu nyanja z'isi yose. Aba nibo rero birirwa impande y'uyu muperezida ndetse n'umuryango we batoreye ibibunda rutura biremereye cyane bipakiye imizinga y'amasasu, bareba ubuzira guhombya aho urutoki mu mbarutso mu gihagararo gishinguye. Ariko aba nibo baba bahagije ngo perezida Felix Antoine Tshesekedi yiyumve nk'urinzwe bihagije. Ahubwo nyuma yabo hiyongeraho andi matsinda abiri y'abasirikare badasanzwe bigenga b'Abisiraheli. Bamwe muri bo ni nk'abitwa Aime Christian Consultants and Security, yahoze ikorana bya hafi n'ubutasi bw'Abisiraheli ndetse ni nayo yahoze irinda umutekano wa ambasade y'Abisiraheli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka yo muri za 2000. Ni mu gihe ekipe y'Abisiraheli murinda ni yitwa Bentor Security yabayeho kuva mu 1981, ikaba isanzwe irinda umutekano w'aba VIP hirya no hino mu isi hose, guhagarika iterabwoba, ikanagira ubutasi bwihariye, wongeho nuko bakoresha ikoranabuhanga rigezweho cyane cyane mu mirwanire yabo nka za drone. Ni mu gihe mu bamurinda aba bamwegereye nta na rimwe uzababonana ibibunda rutura biremereye mu ntoki zabo, ahubwo baba bakenyereho twa pistoli duto cyane ariko natwo tudasanzwe mu mirasire two mu bwoko bwa Glock 17 ndetse na Beretta 92. Nyuma yabo kandi haba hari indi kipe y'abatoreye ibibunda bya machine gun nino zo mu bwoko bwa MP5 na MP7 zirasira ku muvuduko uri hejuru uko izi ntwaro zirasa ubudahagarara, ni automatic weapon. Nyuma yabo rero haza irindi tsinda rikaza umutekano ahari cyangwa ari buce bafite imbunda zikorwa n'Abisiraheli zo mu bwoko bwa RX 160. Aba kenshi rero baba bambaye imyenda isanzwe ya gisirikare n'abapolisi ku buryo wabareba ukabitiranya. Mu itsinda ry'abamurinda kandi hanabamo ba mudahushwa cyangwa se ba sniper nk'uko tubivuga mu ndimi z'amahanga, barasira iyo kure mu gihe haba hari ugerageje guteza ikibazo cy'umutekano muke. Mu muhanda uyu mugabo yagenda aba yicaye mu modoka nziza idasanzwe izengurutswe n'ibimoto bya polisi n'izindi modoka nazo zidasanzwe z'imikara zitikoraho. Izi moto rero zibanze imbere y'imodoka ze nizikubwira yuko aho ngaho hagiye guca umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi kugomba kumurika agatambuka kuko nabyiganira umuhanda n'abaturage. Ni convoy ibigizwe n'imodoka zirenga 15 z'umukara ziganjemo za Total Land Cruisers n'izindi SUV, zose ziba zikikije imodoka ya Tshesekedi yicayemo yo mu bwoko bwa Mercedes Maybach S600. Iyi modoka ni isanzwe kubw'impamvu ngiye kukubwira zigira igikoko, bigatuma umuperezida nka Tshesekedi rero ahitamo kuyigira imodoka yizeye umutekano we ku buryo yagenda yicayemo nta kibazo na gito yahura nacyo. Ni Mercedes Maybach S600 ikorwa n'uruganda rwa Mercedes Benz Group kuva mu mwaka wa 2015. Ikoresha moteri ya 6.0 liter V12 biturbo itanga horsepower ya 523, ikabasha kuba yagiserera ikagera ku muvuduko wa kilometero 100 mu isaha mu masegonda 5 gusa igihaguruka, naho umuvuduko wayo narengwa ni kilometero 350 mu isaha. Buri gace kose k'iyi modoka gateranywa n'ibiganza by'umuntu mu kwirinda udukosa na duto twabaho mu gihe haba hiteranywa ry'iyi modoka. Ifite mwe imbere heza habereye ijisho, intebe z'agatangaza zikorera isuku bwazo zikanoroha bidasanzwe byo kuruhura bya massage uzicayemo. Urimo mwe imbere abatekanye byuzuye kandi abareba kuri buri ruhande rw'iyi modoka kuko izengurutswe na za kamera impande zose. Ni imodoka ikoranye n'ikoranabuhanga rya Net Vision ku buryo ibasha kugenda mu mwijima bitayisabye kuba yacana amatara. Yose ikozwe n'ibyuma bidatoborwa n'amasaso bya VR9 na VR10, ikagira itumanaho ryihuse kandi ibirahure byayo nabyo ntibitoborwa n'amasaso. Umutekano wayo uruzuye bihagije ndetse ikagira amapine atyaye n'umwuka wiyongeraho wa oxygen wakwifashishwa mu gihe haterwa imyotsi cyangwa se imyuka y'uburozi muri iyi modoka mwe imbere. Iyi modoka igurishwa $189,350 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya akaba $237,930 mu mafaranga y'u Rwanda. Wakongeraho yo kuyigeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba $190,275 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mu mafaranga y'u Rwanda nasaga $239,239. Wakongeraho imisoro ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'umutekano wa perezida nko kubidakangwa n'ibiturika n'ituborwe n'amasasu. Ikoranabuhanga rizira kwinjirirwa n'amapine adatoborwa n'ibyo ari byo byose bigatuma igira agaciro $470 by'amayero. Aya akaba $767,980 mu mafaranga y'u Rwanda.
gusa ariko si we wenyine ugenda muri iyi modoka idasanzwe mu perezida, kuko iyi modoka isa nk'iyahariwe abaperezida. Undi uyigendamo ni nka perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum uyobora Remera Zunze Ubumwe z'Abarabu, n'umwami Salman wa Saudi Arabia, wongeyeho na perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Abo bose n'ubundi bahuriye kuko umutekano wabo urindwa mubi ku buryo nta cyo na gito cyabonekamo. Mwibutsa ni byiza gusiga igitekerezo cyanyu muri comment cy'uburyo mwakira ikiganiro nk'iki tuba twabagejejeho uyu munsi. Wifuza kwamaza ibikorwa byawe rero ku biganiro nk'ibi dukora umunsi ku munsi, wandikira nimero uri kubona muri screen yawe. Mu gihe wakunze ibyo nkora, ubushobora kuba wankurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo nka Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuba umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho buta.